Bapak inang hitahaganupan Kuria na hinaholongan ni Tuhan. Songon na do isogut inang penginjil ta. Yondos kon Bapak Eporus do asehan namin martuga si John sa hadarion. Jadi do makomunikasi Bapak Eporus ta pakon pandita resort pakon panitia. Puji maia marhasoman sarune pakon sordam. Puji maia marhasoman ogung na marolol. Puji maia marhitei ogung na marliting. Sagala na marhosah say ipuji ma Jehovah. Haleluya.